Ayo teman-teman, bantu aku memasang topengnya ya. Iya. Wah teman-teman, mereka sudah memakai topengnya teman-teman. Kira-kira nanti mereka berubah jadi apa ya? Tetap semangat. Pantang menyerah. Maju terus. Biar lancar. Sukses besar. Wow, keren sekali teman-teman. Si Jarjit berubah jadi Hulk teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Wah, mantul sekali teman-teman. Boboiboy berubah jadi Iron Man teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Luar biasa teman-teman. Si Ipin berubah jadi Kapten Amerika teman-teman. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, sekarang tinggal si Upin ya. Terbaik, si Upin berubah jadi Spider-Man teman-teman. Wow, hebat. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pantau terus channel kita Kandar TV.